د ښوونځي وسایل په جرمني ژبه کې. Das Buch. Das Buch. كتاب. Der Stift. Der Stift. قلم. Der Bleistift. Der Bleistift. بنسل. Der Radiergummi. Der Radiergummi. بنسلپاک. Das Heft. Das Heft. کتابچه. Der Rucksack. Der Rucksack. بکسه. Das Lineal. Das Lineal. خطکش. Die Schere. Die Schere. قیچی. د جرمني ژبې زده کړه له انجینیر حنا سره. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ اکاونټ فالو کړئ او لایک، کمنټ او شیر مه هیروئ. د خدای په امان.